Lako je napadati da dođeš do funkcije, ali ponašaj se kao Šešelj. Ja vas moram razočarati, ja se nikada neću ponašati kao Šešelj, ja ću se ponašati kao Jovo Rašković. Svi mi imamo svoju psihološku strukturu. Ja sam cijeli život proveo u pozitivnim istinama, spremajući se na pozitivne istine i komunicirao sa ljudima u njihovim najtežim trenucima. Znam sve ljudske muke, znam sve ljudske iracionalnosti, znam sve ono što je najtananije u čovjeku i uvijek će ostati vjeran onome što je najtananije u čovjeku. A najtananija u čovjeku nije agresija i nije osveta, najtananija u čovjeku je i ljudska dobrota i osjećanje samoga sebe. Mogu vam reći da sam to mnogo bliži Matiji Bećkoviću nego li Šešelju. Mišljenje o četničkom vojvodi Vojislavu Šešelju. Vojislav Šešelj je dio srpskoga pokreta, Vojislav Šešelj je u stvari nosilac jedne određene politike s kojom se neko može slagati ili ne slagati, ali je on iznio svoju politiku na tržište srpskog naroda. Rekao bi čovjek jednostavno, on je u svojoj torbi donio ponude srpskom narodu, pa po onom prostom narodnom ko voli neka izvoli.